kalagan partiyani kılıp atat. Eldi bulardın bir sözü var eken, ya bu çıkpa el mine, kursağa çelge un menen Çinaligini tarqatıp koysa kadar bola turgan iş degen prinsip menen geledi bular. Bularga hem el işenbeydi. Biroq dagı jetelenmesi var da. Elde dagı da jetelenme. Dümdü göreyim. Şulardın barından jogu pulun bereler, jevalar ölüp ketsin degen düşünük payda oldu. Onu bular labit etip aldı. Eldin psikologiyasını bular alıp aldı da. Oşo gün 5-6 gün kalganda içine tarqatıp koyası kayakka barat degen söz de. El egerde özümüzdü saktayız desek, Kırgızstan'ın bütünlüğünü, yerimizni saktayız desek, el bardığımız şu bir demege gelip durup, bularga atpor berişimiz керек та. Bulardı ошол ак үйгө жеткизбестен, депутат мандат алдырбастан күрөшүбүз керек. Кыргызстандын жалпы бүгүнкү абалына 2010-жылдагы апрель жана июнь окуялары аны уюштургандардын убактылуу өкмөттүн түздөн-түз таасири белгиленет. Июньский событиянын башталышына шулар себепкер деп эсептейт. Биз жүрдүк, көрдүк. Себеп эмне үчүн дегенде өзбек сепаратисттеринин, өзбек саясатчылары ал жерде 12 депутат болгон. Билебиз, Кадыр Батыров, баягы Оштуктары бар, Салахидинов дегендер бар, булар Караматхан дегендер бар. Бардыгын жакшы билебиз булар ким экенин. Абдрасуловдарды ким менен байланышты булар? Булар ошол революциядан кийин Ак үйдө отуруп калгандыгы чейин көргөнбүз. Аны юристтери өздөрү мына бүгүн ошол бардык азыркы болуп жаткан экономикалык кризистер, эл аралык уруштар, талаш тартыштар, кадрлардын туура эмес отурушу бүгүнкү ошол убактылуу өкмөттүн куюп кеткен пайдабанын негизинде болуп атат да. Эч ким жооп бербейт. Премьер-министр 1 жыл иштейт, кете берет. Жоопкерчилик жок. Мына Темирсарыев 2 миллиард Каракорумдан жеди, Каракорум жолунда. Ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок, 2 миллиард жок. 6 миллиардты жантыра сатып алды деп, дирекциянын баягы турак жай июньский события курулган үйлөрдөн жеди. Аны эч ким сураган жок. Ким сурап атат? Алар иштен кетет. Ошо менен кутулуп кетишип атат. Мына ошон үчүн мен айтайын дегеним, бүгүнкү ансыз деле экономикалык тартыштыгы, мына эмигранттардын кайтып келиши өтө коркунуч абалды алып келе жатат да. Себеби эмне дегенде, кандайдыр бир адамдардын ичинде нараазычылык күчөп кетти. Эл арасында күзүндө өтүшү керек болгон шайлоого карата өткөн жылдарга салыштырмалуу көз караштар өзгөргөнүн да байкоого болот. Жок, катышпайм. Кандай себептен шайлоого катышпайсыз? Себеби бизде баары мындай чындык болбойт да. Себеби көптөгөн нерсе сөздөр айтылат, бирок эч качан аткарылган эмес да, ушул күнгө чейин. Аткарылбайт дагы да ал нерсе. Ошо Элдин талабы көпчүлүк учурда комиссияда калып кетип атпайбы? Эл үчүн иштеген адамдар көбү камалып кетип атат. Ошол эле учурда куугунтукка алып атат саясий. Ошон үчүн эч кандай ишенич деле калбай баратат да азыр. Мына көрүп атасыңар, жалаң демеке жумокайларды жокушубуз керек алар. Алар мындай жакшылык иштей турган патриоттуу жаштар келиши керек да. İştesin, Kırgız elini kötürsün. Hazır el düşünüp kaldı, yaşlarla düşünüp kaldı. Aldan basar edilmiş. Birinci jakşı aldığa koyup koyatken liderlerin, hanginin arkasındakilarga el bilbey degende. Oşonu tizmeni bardığın, oşo bola oturganların bardığın tizmen menen bolsa, oşonda jakşı olmak kim ekenini biletin etdi. Adren bayağı murunku kichine 5-10 so'mga kızıkpay kaldı koy köpünçe. Bilinip kaldı kim kanday ekeni. Ал эми бийликке татыктуу кадрлардын тартылбай жатышы, аларга карата тетирисинче бут тосуулар, камоолор сыяктуу саясаттын колдонулушу тууралуу мындайча пикирлер билдирилет. Камчы ташыйып ушунчалык патриот адам немесе буга минизер депутат болбосо азыр. Тополоң болгон жерге элим деп төшүн тосуп барат го. Садыр Жапаров элин миллион бергенде ham албай койду го. Мен элимин акчага сатпайм деп. Uşu okşoğun esepteli 5-6 adam var. Uşular birlikte barıp kalsa Kırgızistan'da bu da kalası şu bir güldöte turgan baldır da. Uşular da yakındatmayı çattı. Yemi bulardı tolku el sürüp, el o şaka südürü aparıp oturguzmayınca bular yakındatmaydı. Her şılta o tabi teyip duruyor şetti. Sebebi bular eldin adamı da. El patriot adamlar bular. Kalganın biri de patriot emez. Men işenbeyim kalganım. Sebebi eldi şunça aldap geldi.
3 prezident, 4 prezident şaylandı bizde. Şu üçünün akvalından savak alış gerek de. 10. yıl Bakiyip tuğurdu, Akayip tuğurdu. Buna Otunbayev'e gitti, Atambayev koyuldu. Olar ketdi hem Jeenbekov tokta. Bardığına men elim için men turup erişim gerek dese, şu okşagandарды janına aparıp sen bunu işti kıl kolundan gelgen. Sen bunu işti kıl, sen bunu regiondu kıram. Bunu onday dese Jeenbekov'a özü jakşı. Oşonu kılayın dese daha janındakiler kıldırıp aytadi. Biroq el pışı büttü. Yer şunçalık jek görüp kaldı. Soğuştagı Hitler'i jek görgende görüp kaldı beylikte. Hazır kayerge varsan şaşpasın bir gelse beylik oşa bar o yerde tona olsak degen el dugasın. Jakşı söz ukpaytasın da. Jakşı olsa ilgerki zamandan padişasına karşı söylüyor. Padişasına başka. Sebebi oşol padişah уважение заслуживает, елді қорғайды, елді сақтайды. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, регион.